malam Lailatul Qadar madari na lalu teh kan. Meka Pak Guru ki. Aja na talaw mode talaw masigi mak doja. Mode talaw masigi mak doja. Ko meki lolongan Lailatul Qadar. Jadi ako pura nak mak buka, malah nak karo matelu, upatamo ko wae si kaca. Na pa ututu uram nih. Mo sahur Pak Matu na yarwanre, na pawinu wena. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Biasa kita giri do cilita bulu manu. Biasa. Itu ndak boleh. Biasa tuh kopure matarawe 2 rakaat, malah wae ninungi. Biasa kita kah? Maka biasa ko matarawe teh na dapi pura ni matarawe 4 rakaat. Wah, mak bagi wae na paninung. Aja. Iya miko madari malagay anak Pak katoto anak madari malagay. Masih lasuran. Tulimelo si jaguru. Maka deh guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasuran. Iya ko Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'Allahu fis sama'i wa ma fil ardi wa fil bahri wa kulluhum mu'assisina jami'atina hadatil kulluhum masyaykhina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila jami'atina hadatil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sedang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ki maraja nasabab pamase ku eta pak kamase maraja pulari pong Allah taala. Dek gaga papedale kami na maraja ilolongari lalana kesempatannya kecuali nikmat iman dan hidayah yang Allah tetapkan dalam hati kita semua. Ia wetewe ulenge ulah saban ulang nangakui nabi tak maka da ulenah
Pak maka itu Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Ia ular raja ulanna puang Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sya'ban nasa Nabi ta ulakku. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ulan Ramalang ulanna umatku. Jadi telu ulang angka mapunai ular raja puang Allah Ta'ala. Ulang Sya'ban Nabi ta. Ular Ramalang ulat tak. Naya ulangnya si tonrai telu. Jadi maka dia tu pandrite besa rampe maka dia ko ular raja tu istighfar ibaca. Ia ko ular Sa'ban salawat, ia mako koe salawat tapi gai. Tau usahakan i baca salawat ko manurut tau pandrite si cek dek na si sabuh. Lalan na siya soy. Tapi makanja ko tulip pagana 10 sabuh. Iya. 10 sabuh salawat dalam sehari semalam. Maka dah salawat Jibril na tabaca maka da sallallahu ala Muhammad ya makanja ko yule pagana 10 sabu carana ibaca 10 5 menit waktu yon ri baca yolona sampaja perlue 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampaja perlue insyaallah si sabu ko 10 5 menit apa yang kota baca itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 mili 5 menit naganna si sabuh. Jadi yang kota baca ya 10 5 menit yolona sampai jas subuh ganna ni si sabuh. Tabaca tu imon rina sampai jas subuh si sabuh. Jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah salat pas 10 sabuh. Nah, iya roh. Tapi matu ko ramalangi kama cawe nih. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa iya ro tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na Nabi ta maka dah iya tu syafaat na korangi luar biasa. Iya, luar biasa ko korangi tu malingi assalamakan. Pak mapamula ko lalaku buru teh deni callah. Ko korangi malingi assalamakan. Oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga kok orangnya. Makanya maka dia tu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya. Apa ia ko Nabi ta maloli sumopi ta maranaka malai umat nah. Berarti okoki neraka ijempu. Napa ya le syafaat tapi ya ko korangnya de memato nagis saite api neraka. Jadi itu ampai kaistimewaanna makanja nareko tau usaha kangi ko tulip patamma korange koramalangi namo cicem tau usaha kangi tapi mandari itu ko bunga tame ramalang poh magalak mengaji na baca 2 gesok sisana 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso deh na bukai marepa nih jadi apa nanungan nang tu ko ibadah dek nama gampang maka kuye angka hadis na Nabi ta maka dia malabina Nabi ta Muhammad sallallahu man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadil naran. Jadi nigi tau mario marennu angkana dupaiwi ulan Ramalang maka ia tu tahu lai harangan nyokopong Allah Ta'ala nagesa api neraka watakalena. Iya. Jadi angka 2 telu penjelasan oke. Ya namanya lo sampaikan. Kega ya setau Mario. Pak Madu tu tau Mario. Angka tau Mario tamar ramala matunu patasan. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Maka itu pandrita ia sange Mario pada ko angkata mutta melo pole melo lobolata namalada ipurioran nu ya rotamu age pasadia ko malada ki mario marano ko tamu biasana nomor sidi tentu ipacingi boleh ada makanya matu ko melo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta
Tatolai wisapreta. Yero, deto suruh ki tolai kaderata. Deto. Iya. Jadi yero sapreye itolai wi pakaiannya makanya aku to meli pakai baru aja nih ko memang lepat apa to meli pakai baru terlambat ki. Iya makanya ko meta maramalat to meli pakai baru. Iya naro ipake lo malepa. Yo puidi laba pia laba pi aksane iya naro ipake matarawe. Yo puidi wanya lepar pinapa belo pi malepa teh napa lo meli waju pak memi pake malepa. Le iya ro pakenge makanya yelie komelo ita maramalang. Sekitar talungas somelo na tamar ramalang loni mak balanca pakaian. Jadi tania kami mati maka dia na pakaian melo upake lo matarawih, melo upake lo mas sempajang. Supaya dalam 1 bulan tapi ia ro pakaian nyona ta paresa-paresai ia ro di melo eta pake meli pakaian aja na di masalah. Asele porkas kamaha tanggal dia ngawaju-aju masalah itu jadi usaha kangi maka ada betul-betul halal lah iya ko maka dai mak balu resa pi mak balu kan kagabata mak balu resa pi napa wadi to mali waju-aju tabalu ni jolo aja mona mega namo si pasa mieli pakaian termasuk riasat tau mario marnu mulai ulan ramalang. Ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angkat tu biasa maka de tu gaga tau ka apa si dimi si pasa mi saprena ya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira. Yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki. Maka dapat ku carane sengit dia sunat taubat. Dia biasa. Ia sengit dia sunat taubat mandi biasa. Ajenne ki jolo pasi kanja-kanja na tu koto melo ceme melo ki dio disunnakan itu mak jenne. Sunnah hukumnya berwudu. Setiap mau mandi, setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh. Napa suruh mak jenne de semua setiap waktu. Meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan. Jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ro ko sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya rakui boloi. Ya jana tu dio pada balebe le japuk bami mak balak mak ko dega. Namo tu dio makan jatuh na reko to masih kiri-sikiri betul ngena. Iya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai diowe ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro leto tu gaga beda na dioleange masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau doang supaya Allah menggugurkan dosa-dosa. Sia curang si bawa dia iya naro ya samandi sunnah taubat makanya kau purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan sampai sunnah taubat ki ya jitilau yo ko puang Allah taala nalagama nang isinin na atas salang tapi ya ro andrewe perlu toki matika apa ia tu komandre andre harate maka dai nabi talantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania 40 sona 40 wanina deni tarima pak dongeng
Nanya to na ko to man re andre hara yolona ramalat tu de galatu malapat tay de panitarima na jammu to gang itu jadi tabakan jaki arwa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangi nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakyang melo ipake tapi ako de gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh pa ang kamoye tu ka pasali sapat ta taun rolo tali de to panang kata pake mani malapa pite na pake ang kabudi iya na rota pasu aja na tataro ko la marie apa ya tu ko mate ki bay ni monre mi tu pake masuli ka mahatalyangin napade to nang kata pake madarito lopi malapa na me pake na sampaja sunna man ya tu alla perenge iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja paralu ko ramalang ya moro salisapat nakat dikang ito linapake tola ini wasange iya naro sampai sujadange makanja makanja to ko tatarge bani pai di makun reyo patongangi nasaba makalaliw arepana pa mapamula itu kasi masara papabuka tapi makoko aja megatonit modere COD mani grep memang re papabuka ko ba mani rapa masuro matalipo mani bawa ngantaraka nga mega di makoko budi ang kapawita maripa law ba mani buka ko warunge padahal makanja tu ko mak baraka iko idi manasu liwat tu si salana barakana ko idi manasu yaitu ampai yang kedua telu tu amalan apa guru tak nomor si dia ko mak bisa warra nasuro ki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi ko mak bisa warra tapi aja mau tala dia jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillah ki aka 20 sidi si bahasa lawak aka 20 sidi namo salawat Jibril mi maka menurut penjelasan Nabi sarata pandrita maka dah itu amalan wirid maka ya ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agak istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu ya jitannya je bawang namo je tutannya anak tak ya ini ko mapak botin katau mapak botin na ayo likilo manasu iya ko bisa waraki tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya iya ya tu de nama tojo hati nana ko ya tu yamalkan ko to bisa warak bacangi bismillah si basalawa maka de to pandita bita koro 20 sidi angka to makalah namo 10 sidi mi kalau makalah namo 10 sidi mi namo de nagan na 20 sidi namo 10 sidi mi maripan ya ko 10 sidi di bismillahirrahmanirrahim ya di mengadu beras mengikuti arah tawab nape ko bisa warra pura yaro napa inasu itu ya iya mi ko madari malagay anana pa katoto nana madari malagay masih surang tulimelo si jaguru maka de guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih surang ya ko ni jumai timpui syahada ya ko ni jumai timpui syahada kaya si timpu syahada itu malanan reko piringe si penne napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anak napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina pa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan insyaallah dia laga-laga itu nana masih surang ya mi koci dia nak tak ajak nah Pak Deto kan mal lagi ya pala ide gaga nak malah dapat iya kecuali iya na tu ampai ang kato tu pakai tu siya lebih nengang kata tu lima lagi si balak kay nama pangewa si babay nena iya na tu tasuro mamalkangi
tasur tastimpu ilakai tasahada ki idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mau tatimpu lakai tabu. Nah, Pak aja nih. Maka macam waktu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah. Dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mega itu sunnah Pak. Makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan. Itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Biasa mungkin siya katanya 5 si babe ni tako jokai. De nama kokoy. Pak aja nih. Jadi waktu nakapa butim parun tu 5 kajo. Iya. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak. Bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si ko tahu deh napur raboti siya katanya 5 tak tambah dosana. Iya. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya toh kemudian ia koman nasuki tausahakan inang kecek de labinah tausahakan ya ia koman nasuki ko ramalangi usahakan inang kalabinah cek de betongan angkawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabinah cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kaidi bali bola tak bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi panena rewa tali saritoi usaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausaka ngiro nang kawading nabukat to tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan apalan pada apalan itu tahu mapuasa. Itu gerehe. Lolongan apalan pada apalan tahu mapuasa, tapi dena kurang apalan tahu mapuasa. Lolongan hadiah pada gan apalan. Jadi aku makura-kurangi di apalan dosa apalan puasa tak. Engkana tambahan pajak kamu magalaki mak gosip. Deto gapa puasa kue magala magosip. Deto tu narusak puasa nate ko magosip kurang ya palan. Biasa kilo pasai taroki maka ada diskon. Makole batu. Pure masam paja subuh monroi masigi ede nak de. Dega pacarama bawa mak gosip ide si ganrusu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam pajal rewa ilo bolana na juju seli dan juju sujadan lah malah lepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia tu gago ko di cik dia ko ya boleh, cik dia ko lego-lego, cik dia ko batai macurita. Mak gosip dia ko maku itu de gaga, de pedadapi tangan sona campu apalan. Iya. Jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipa buka pa iro tau ipa buka ero angka apalangi lolongang. Ah ya na tu nang katau pak deto kasih na sukula ada apalan na puasana to na megalada tapi apalan na puasana ero tau na pabuka nasabari na suku nah ero pahalana tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapabuka bawan dena ko tanya syariat puasa pahala puasa nah ya na tu biasa ga ko ramalang ko masigi tama jadwal angka buka puasa. Biasa sa dingero ko ramalang yang katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di angka to masalah na itu Pak Bu. Kato masalah na itu magay cicam ni mapabuka selama ramalang. Panasa ternyata waktu na ya. Ternyata giliraku.
Iya ro angkai ita puasan na supaya aja nalo bawa tue. Iya ro ita pue dia satta pada makada waji. Tapi iya ro de ini ita puasa tak bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de mina cocok ko de perenuangi. Tapi sitongan na ko tau mapahang. Ai de gaga mako tu makada yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kong katalo mangumrah ko makka ko ramalangi. Ai de kamana ko tu tatala de gaga ita puasa na kada yanu si bapa pabuka de. Nah, makito namiga toje tu lo masigi ede na puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka mudah-mudahan masam pajang. Apa ya tu ko ramalangi maro masigi maro. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkapi asat tanah paki pampabuka de. Iro ita pue asanna memang majami ko de agama corona sabak de renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama. Iya tu ko asat tapatataja na ibaca. Dena tu tapabuka latu capana. Padahal matandrela ada tu apalanna. Jadi ako pura ni tapuasat ta. Namo ta 10 manibet patabawah. Wairinung. Bawa ki wairinu lo masigi tataroy. Cuma kami pasangangi Pak Megato tu tahu makorowi to koramalangi. Tidak ditahu itu. Koma matarawi. Sinrakana late ko matarawi. Rua. Oh iya. Dega male 20. Iya. Iya ro arua biasa tu kopure matarawi 2 rakan malau wairinu ninungi. Biasa kimi ta ka? Baka biasa ko matarawi te nadapi pura ni matarawi 4 rakan. Wah, mak bagi wai na paninung. Aja tinung nareko matangang palawangan na sampajangi si basampajangi. Sikiri dengan sikir. Apa itu Thomas sampajangi mapalla alelena. Karena itu membakar jin dalam tubuh. Ia ko minungi kapoleng itu peamang. Makanya ia ko detinung supaya jin itu terbakar. Nanti keringat kita akan keluar. Ina tu nak kada nabita baraka lopo na punay itu tau mas sampajangin na turungi pusa. Yo pwede ko to mas pasampajan na turungi pusa imangi sasay. Parang kamako imangi tanah maturwa pusa ini. Padahal baraka lopo na itu karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin tu yang terbakar. Makanya tu kotopura masih kiri aja tu minum. Kotopura masih kiri kecuali tu pura masalawa inungi. Yaitu ampa ya ko masalawa itu ubuka pas tutuk na wae. Ma barasanji teh na mahalul kiam ibuka ipat tutuk na. Irwe pas selesai masalawa inungi. Nah sebab baraka itu. Tapi ya ko pura ki masih kiri, pura ki masampaja, aja jolo tino. Pasangi mapalla alelewe, macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Nah, tabahan nih. Mega apa tu tahu ko pura masampaja, apalagi male 20. Wah. Iya na pura assalamualaikum. Nah, lah si air galase dah na isosi. Angkat tu lasan na nasa gorotero. Maka dia nang katau to liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena. Ndak bisa menahan air kencingnya. Iya. Jadi itu saya wasiatkan. Kadang-kadang aku to madak ka ustaz, iya ko dia tu le perang inun ni. Dek to na harang tapi maka dia to pandrita ahli sikir iya si kanja na ko to pura masikiri. Paja mi mapalla lewe napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wairinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imamun Nawawi ad-Dimashqi. Penulis kitab hadis Arba'in.
Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makkadai engkau naro pakutana na maktama makkada. Agay pigaw ko to mapuasa na din na to jilat dak belah. Biasa apalagi kan cuaca biasa mapalah. Sitongan na ya tu puasa tepat memang tu ya wangi. Ia nama kanja mo tepat nate na mo to mato getto magala to mapuasa. Itu. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ay napai tate 10 gimpe nih. Jadi tapi angka papak gurun na patareka saya biasa ajarkan. Maka daya kotoman resubu. Ini ya kotoman resubu Pak Bu. To minuk jolok. Aja na to langsung manre. Malaki jowe kemudian kita minum. Namo talut tago. Yang penting minum jolok. Pura pi minum napa malaki nanre. Iya ronanrewe aja tataripakan reang. Ko papasan na tau pandita patareka aja ni taripakan reang. Ijepu bangi ronanrewe nanre biasa. Kemudian kita cium. Imawi napa yemma iya robauna. Ya narona kada ipandrei nyawah. Ya ronasa tau panditero. Ipandrei nyawah. Imawi napa yemma. Napa ma bismillah napa yanre kasarana. Pura yero ala siki jepu siki aja moni cedek mo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yanre napa yemma angka tau pandrita mapak gurongi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemma angka todena na pakai. Jadi setiap yemma iyaro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyaro nak pamulangi imau yolo napa yemma iyaro bauna nanrewe napa yanre kasarana. Yang kedua deni mau iya langsung yanre tapi itahangin apa sae. Yana tu nakalepanre lahirangi. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napaki malapakan reang. Tapi makanya tau pandrita namoyam itu nak talut timpu nak toni mau pakai mau puasa dia mau maliwasat tuh ya tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di tapi ya komatareka nak pakai ya tuh ya na tuh ampai tau pandrita ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre tapi dia niru lady dia peniru lero molah aja nana ya pakai. Ya biasa ini pitu pirimo pakapan. Itu. Kemudian angka pas syarat keduanya mesti matambaki aja nagana bali timpu ipaganjil. Dapahan masuk. Aja nagana bali aja mo tareke ni maka na cikdi. Dua aja mo andre moki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui yaro terakhir napat andre tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan pak angkat tu sikiri napak gurongang tau pandite tapi jarang orang pakai matangangi manre itu napak curi sikiri. Tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah komanu maka dah meni maso alaki wa cede tinungin apa malaki nan recede napa tabagi telu capakna itu ndak usah dihitung. Kemudian kopuraki manre meki manre be panre moki jo bepa manre moki tapi air terakhir wa pacapurannya inung menentukan itu kega yasang ia ko minungi ipatama iwayo ko sumpange ko terakhirna dena to gaga way rinung imonrina deto nagaga andre ipatama ko sumpange ia tu wayo ko sumpange berubah itu dalam jangka 2 detik berubah
Ya ko yomang ya tu we mapalla macakke tu lima ko tu. Berubah itu, panas dingin, hangat itu. Tapi ya ko yamma ina ya roma pallai mahangat yamma masih ya kitu madakah. Tapi ya ko ya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko wa esa mana sama macakke. Wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu, dingin panas dingin. Iya ko iya naro na tatuje tu macakke na iya tu tamma macakke tu lolalang aja na tapolai wa imonrina insyaallah deta madakka ya tu latu arewe deta rakong nah deto tamadodo nyawa na sama purai pandron na nyawa deto na to malamma ko to pura buka patalun rumah tu papuasa nah saya deto ju maliwasam madodo nyawa mak itu makanya guru tadi na pandre, deni mau yon na anrewe na pemandre. Engkat tu tahu makan dade tu ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu meriga gay. De ulaya na pura na buka ma de makale matana ni sa di papina diku. Yo po ko tahu magi mega meman nanre tu mandari makoa. Pa angkat tu tahu mapuasa balas dendam. De to nga sananre kosoy tapi deh. Nagandro so ya na mere sinamba si apa ya tu puasa telu tu tahapan na nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya ko maka de detox berarti palega racun itu sampai ko puasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo kada tu makalele pa pinadingi magai nasa sinin na yero racungyo kilala watakalewe itu na konsumsi darah. Nasa ka yero andre itu ampe ko to mapuasa aja na megala dai andre ko to manre subuh si bato buka supaya yero darahero capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala yero racungyo kilala watakalewe iya na ro nalaga. Makanya tuh ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kilona. Agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasala ngoko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak dake ko bandrena. Iya na rolumu emelo ilagga pada mati watak kalewe. Oko tu tabin na sarape angka racun ya sangi lama. Iya tu lama iya na romelo na lagga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki. Jadi carana teh ko mema di situ mapuasa. Na sabayero racung kilala watakali lega. Padamu itu to melo operasi lai suruh tu mapuasa. Itu. Dan kata melo operasi makan operasi ko baje kada puasa ko. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Padamu itu ko to mapuasa. Jadi ya tu tau mapuasa Pak tau na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya. Mapamulai si dilatu 10 tu puasa, no ni timbangannya. Angka 2 kilo, angka 2 kilo si tengah. Yan angka papuasa denen no timbangan na salah-salah lagi berarti nama puasa itu. Maka bala mia tu. Iya. Jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20, maka deto pandrise stabilisasi. Jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang. Si sambun nih. Apa angkat tu sarap tak tutu magai nasabak na tutu ilama. Ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana. Iya. Den lancar peredaran. Iya. Aja mo tersinggung ini to macomo ya. Iya. Jadi makiro. Tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu. Tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pema tu timbangan nalewe karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama rek gitu tema puasa manyamatoni tu dena tu namega andre. Apa iya tu di salangnya tau matapai nasa nabita ususnya itu tertutup cik di mi ipandre yaitu ampai tacek de mi andre na to maso. Tapi iya tu kapere nasa nabita pitu ususna na pandre manang. Itu iya pitu. Jadi yana tu ampai koto mandre ko iya ko
asolaparang aja ya asolaparang. Ya ko salaparang in madari tu cede mi andre na to maso na to. Biasa gi makwa. Maka dawe na napa je cidi burasa wandre masona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tak cede mi andre na masona sabat tutu ya rususe. Cidi menita buka. Ya mi opo ini to laigan rusu tak buka mana temang. Onro to na magalak mandre. Jadi aja tahera kong katau maka lama lagi nang katau tat pitu timpu minandre na masuk. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, maka itu. Jadi tapi aja mot kong katau manre maka dah kapere ya manre kapere. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyolo. Pangkat tu biasa makoro mak dupa puasa. Dia pernah puasa tena puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ke makomu patah ko pasetangan nih. Kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapita na meki mak gere sapi ngagere sapi. Dia na marigaga. Iya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasang. Sahakangi mapabuka ki. Kemudian itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tamu. Ya. 35 oh ya dia tahu Pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka da situ ngena ieu ulan ramalang Pak Bu. Malam Lailatul Qadar madari na lalu teh kan. Meka Pak Guru ki. Aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh liam itu tanda-tandana na lalu. Tanda-tandana Lailatul Qadar. Nah saya ko elei ko mubai matan nasoe. Dena mapallah. Menre macahaya dega aga pelana dega gunana tisangiro apa ya komenre iya romatan nasede nama pelana kalaki onna wanni Lailatul Qadar berarti lama nih aga gunana tisakolaba nih kak dena to mestinya itu sebelumnya. Kaya ko makadaki, woi muba mata nase, woi dia nama pelap, woi berarti nak ruan ni Lailatul Qadar, kalaba nih. Agak mau pigau nalaba nih, itu kan makiro. Maka dia itu penderita berdasarkan hadis ini. Pak Mega tahu di lalu ni maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tu ya sange itikaf Pak Bu, ko itikaf sempurna, dia nawat ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir tolo masigi dia nawat ditorewak lo boleh wat dimuki masuk boleh masigi lo mimak jenne pergi buang hajat rewak sigi pe malo masigi komeki rewak lo bolat rewak mi lo tadui baineta mas manre subuh na rewak pe malo masigi dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf nih. Yo puini nanto rewa hama tindro sih. Pani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama o masigi eko ramalangi. Jadi mapamulai si di ramalang. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunna patanrakangi monrina isah. 2 jadi asam pajangis sakit berejama oko masigi napa alai sampatan raka sampaja sunna imon rina isah apa angka hadesa na tu nigi tahu mas sampajangis berejama oko masigi pada ko mas sampajang isi polowen ni riolona pong Allah Ta'ala
Nah nigi tau masam paja sunna patan rakang ngimun rina isai pada ko masam paja ngi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tapahan nih. Ya jolo dua be. Mega tu tau ko ramalangi masam paja ngisa patan rakang napa dena sampaja sunna isai mun rina isai. Napa mata ja tarawih. Maka dia tahu pandrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na ya sei apalan na sampaja sunna isai patan rakangi monrine sene sampaja tarawih. Apa iya ro sampaja sunna patan rakangi monrine isai maka dia nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya. Angka gak tahu pasetanga mulai masa paja sunnah 400.000 rakaat. 20 rakaat lagi mau diisi. Apalagi kepada tu sebuh. Naiya na tu sampaja sunnah patan rakangi monrine se makin nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih. Asam paja subuh ki berejama oko masigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampaja ngissa berejama pada kutomas sampaja si poloweni. Yalai patan rakangi monrine se sampaja sunnah pada kutomas sampaja patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Napa mas sampaja subuh ki berejama pada ko to mas sampaja siweni bujur mana sanita lolonga ya benar ta amalkan tapan nanu nga bani iya ko yang pati tulay iya ko de tadapi law masigi mas sampaja mangaribi na sabak marep paki pa ang kami to makoto pa ya to no punangin panitia ajak na langsung ya ko ramalangi ya ro sampaja mangaribi deto tu na marigaga ipalupa cede watuna alengi wattu ko ro 10 menit purana batawe napaki kama apa mega to tu pak bako ramalangi napai 3 menit purana balasu kama ang kamo pisanggara ko tibun na tay na mena lo masampaja eta pahangi tato ro icede ero iya podame manioko aja na idi tala ukuran aleta maka dia ko iya panti purana minu purana manre sanggara selesai ini de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya na buka na saya de ukalagi ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalangi talengi kesempatan tahu manre cinampa aja na idi male ukuran ngaleta maka dia ku ya makwami cocok di ko cadi di mume masampaja na makai ga tau me macio jadi alengi wattu ya tu wattu na mangribi sijang jadi ya ro 10 menit alengi ro 10 menit ko pure bam mangribi alengi wattu 10 menit jadi pas tama wattu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit na buka tau ya rubuka ko bolana angka to kesempatan kesibukan apa lo masigi iya tahu sakang apa ini tu nonroi pak bange apa kata tu pak bakor ramalangi la ilaha illallah tempat tibi terjaga Allah akbar sadala ila awe aga mana lalu ko iya apalagi ko anu na bukate aga sana dadara angka mo pikalukunna apa Allahu Akbar tega lapai macane lilana batal tu sampajata kung ka ko sumpatan apa temma mana sabatal apa batal sampajana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka to ita macca pak angka masigi macca kaya sa macca radio na pa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok na tapi dia na bang natajang igangka 7 atau 10 menit na bang
Tapi ako puray balanso ni kama. Makiro. Tapi ya makanja tero. Tanya ko bami mato. Nacuri radio napabangi jo radio latu iban na radio matajang ni bukan itaw pura ya romato napai bang idi mani kaya tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu naman igaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masa payang isa ni de makanya ko makadade mereka di pak bangi makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat. Atau 10 menit, 15 menit lah. Napakama, nasaba iya ro tayo kasi makunraye melo elo masigi ero arepang. Papura ni mapabuka maga-maga aja takada ligas suro ide nalo masigi buka ede nakwa. Iya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo. Tausahakang supaya nalay te baraka na ramalang. Lau kasi masigi mak berejama na mega nalulungan apalan na. Itu. Saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya. Angkat kato makaramaga ko mayo kiri ko ramalang. Iya. Makie. Tanyayo kerbang makandang, mak game, mayoker. Dia narusak puasa. Tapi itu perbuatan yang melalaikan. Perbuatan sia-sia. Iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana. Iya ko nahalangi ki untuk masih kiri, nahalangi ki untuk beribadah, rogi ki itu. Itu tidak membatalkan puasa. Iya miko botoi, rogi toi. Itu aja. Jadi tetap puasanya tidak batal. Dia na batal. Nakurangi mi baraka na puasa. Tabahan ni. Nakurangi mi baraka na puasa. Pada mi kuma puasa te nak bele, dia na batal puasana. Makuram mi palanna. Apa ia tu pabatali puasa? Termasuk mega to biasa jamai. Biasa kita giri do cilita bulu mano. Biasa itu ndak boleh. Membatalkan puasa itu. Tiustel, tusuk telinga. Angkat tu gabuse. Aja. Kalau puasa, kalau Syafi'i itu batal. Mau puasa tahu ndak boleh itu. Tapi kalau mai mi cucu ko mata ido cile ni pakwa, dia nama gaga. Ia mi kolai giri bulu mano. Itu jangan. Itu ndak boleh itu. Syafi'i itu membatalkan puasa itu. Kemudian berhubungan di siang hari aja lalu. Angka kamat coba-coba. Iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah. Tapi arone mi makun reye dek to. Iya. Arone mi ti suruh matola 60 na asone suruh tolai. Iya. Tapahan ibu. Arwanewe makun raya dek to. Deso tane gurutta. Maka de ronade le pong Allah Taala. Manang kana pada mi mapigau, manang karwanemi. Lai huku deni huku makun raya. Maka de gurutta de na tama bangkungnya ko wanuan na ko de na lempu bangkungnya. Tapahan ni. Tanya wanuan na bangkungnya salah kak, matan na bangkungnya pak malempu itu. Makanya lena suruh puasa 2 pulang. Tabahan ya, aja lalu kita coba-coba. Kemudian, iya kota lupai manre subuh, wedding yang penting makanya matuk kota meramalang, anya memang ni siulang. Makan sahur 1 bulan, tanyakan memang ni. Wakatai manre subuh karena puang Allah Ta'ala untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh. Iya kota lupa ini manre subuh selama ni apa pura memang ni mania. Makiro. Jadi itu makan sahur sunnah, tanya wajib. Tapi aku puasa wajib, makan jakku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh. Maka dapat ko di kostas dena to sampak manre. Masalah ni tak masigi
Dena marigaga ko masalah wa mopi wadi mopi minum. Ya mi ko bangi dena na wading. Apa hani? Ya ko imsaki dena mariga minungi wadi to manre ko imsaki. Tapi ya ko bangi te dena wading. Apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pimenne melo na tama subuh na imsak. Angka mo pawat ko tu. Jadi aku matangangi manre na imsak. Aja mo ta papisawi. Tapi atika ki na sa baca dia mani watu Iya miko bangi tayo ng kakosumpat tataluani. Apa iya tamma iya tu batali. Tapahan niya. Makito. Jadi aja takkan ako imsak ni wala ba ni ustaz de. Ya ko imsak masih boleh makan. Karena belum subuh. Kehati-hatian nih. Iya lalu tuh ya Pak Bu. Iya pawanre subuh ko imsaki. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur itu cuma pakai kurma. Jadi ako pura nak mak buka, malah nak karo matelu, upatamo ko wae si kaca. Napa ututu uremme. Mo sahur Pak Matu na yarwanre, napa winu wena. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Disebut air rendaman kurma. Ya ko pura si ki matu minum yero, ko pura ki sahur yero, tala si telu batu, taremme buka pasiki matu napa yero tabukang. Itu paling bagus. Iremme karo mana? Iremme. Taluk batu mo. Taremme. Tapi ya kau angkat tahu marame karo mataluk batu. Nulem manre na pura ya tu kuat betul makan itu. Apa ya tu karomai ku iremme. 1 biji kurma itu kalau direndam. Itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak Buratopa tuh. Ya kau angkat tahu madari nakan na penyakit mah. Tasuroi. Minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa. Aliking katu kurma nabi. Itu telu itu. Manu mabolongnya. Ya roh. Kemudian. Angka ini karena sudah masuk waktu. Biasa engkau tahu. Ketika berhubungan suami istri di malam hari. Orang malangi. Namelo manre subuh. Tidak usah mandi dulu. Ajak na tadiyo jolo. Apa de tu na batalkan i puasa. Tanya tu pengaruhi puasa dalam keadaan junub. De. Pak Mega tu to maka pure berhubungan. Nasai to melo jolo camena pemandre de andre bani jolo. Maka dapat ko ni ko tamay subuh. De na marigaga. Namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah. De na marigaga. Iya mi ampai itu dio apa meloki masam pejas subuh. Tapahani. Iya mi ko subuh inapaki berhubungan salah-salangi. De dalam misalnya malamnya kita berhubungan. De pato pura camme toloman re subuh de na marigaga. Ajene bani na paloman re subuh. Pura ki matu man re subuh namo tama pi subuh me pi subuh napaki dio de na marigaga. Karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah. Iya miko tama ni subuh napaki melo berhubungan apa salah. Tapahan ya. Pak Mega tuto kasi dia napahang ngero. Iya. Yo poko papahangi ki mana sani. Tapi penutup. Angka ko kita ni Imamul Ghazali. Maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa. Tahu? Tapahan ni masuku. Pas tama waktu buka puasa, ambil air minum, kemudian minum, batalkan puasa, kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan. Ketika ada anaknya dari situ, kata Imamul Ghazali, itu bisa menjadi seorang ulama. Maka dia tahu pandrita ya komeko, dia nggak tahu pandrita, ya tuat tu makan jalada. Tapi ya kopu imang aja lalu tak coba-coba ya pada tajang itu teh masa paja mengeribi. Aja lalu. Tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.